Kao što neki od vas već znaju, dogodila se užasna tragedija koje žrtva nisam samo ja, već i vi. Naime, u srijedu se dogodila užasna stvar. Bacio sam 3 sata streama na 2,5 zagonetke. I želim se najdublje ispričati. Ispričavam se iz najdubljih dubina svoje šupendare za potračeno vrijeme. Neće se više ponoviti. Od sad takve stvari selimo na čelni četvrtak. Nema na čemu. No, osim što smo rokali te zagonetke, vjerujem da reagirao sam na trailer za novi Spider-Man film, koji, kao što svi znate, je big dope shit, i zaštićen je autorskim pravom takvim i takvim. Odreagirao sam na to, zatim sam prokocko cijeli stream na mrtve zagonetke i na kuglice i onda sam otišao. I tipa 10 minuta nakon streama dobivam email i na mobitelu ga otvaram i sad email kaže kao Dear Duki, javljamo se iz Google LLC Safety and Security kurca, u ime on behalf of the Walt Disney Company. Uručit ćemo vam copyright strike na kanal zbog tog i tog infringementa. Imate 48 sati za poduzet neku akciju. Ovdje dolje je link, tu se može apilati putem linka. Ja kliknem link. Link me prompta da unesem svoj login, da potvrdim da sam ja. Moja napušena guzica nije uzela sekundu da pročita ko je poslao email. Nek sam se stiso. Mislim si, jebote, taman sam riješio sve vezano uz YouTube, ne želim opet najebat. Ne da Bog da opet najebam. Idem odmah to sad savladat. Idem odmah se suočiti s tim. Ja debos unesem svoje podatke, skužim nešto je čudno, krivo. I odmah nakon tog ding dong, vaša zaporka je promijenjena, vaš autentifikator je pomaknut, vaš whichever the fuck security key je promijenjen i onda mi klikne kakav sam bolesnik, zar sam opet to napravio trebam 100 cigareta popušiti. Zar sam opet kliknuo na phishing link i opet sam dao nekome session token da mi maznu kanal i skužio sam isti tren. Djevojka se otišla tuširati i ja onak vrištim po mobitelu, ne opet, jer znam što će to biti. I prije nego što mi je iko uopće stigao javit da se to događa, ja sam već bio u operacijama, već sam išao poduzimat korake jer sam to već jednom prošao. Zadnji put kad se to desilo, uletio mi je Dino sa kanala Ko bi reko i kontaktirao je, rešili smo to na način da on kontaktirao nekog sa YouTube creator supporta, da se meni jave na moj backup email jer mi je hijackan kanal i email. Ovdje su mi maznuli i email, da se razumijemo, i kanal. Ali najprije ti otmu email i onda sve promijene. Gmail. Ovaj put pošao sam na Instagram i prvo sam spamo Milana iz Jaserštajna, međutim brat je spavo i onda sam spamo, prvi ko mi je pao na pamet, da opet ne maltretiram Dinu, pao mi je Toni Baloni. Znam da Toni nekad bude na streamu, znamo se ovak iz par navrata, ja i Toni. I zovem ga i car je na svu sreću bio budan i njega sam zahalto i zamolio da poduzme iste te korake. Daj se, molim te, javi ovima iz suporta, nek se oni jave meni. I već sinoć negdje oko ponoći, malo kasnije, je to ušlo u proceduru, dobio sam nekakav email, ispunio sam nekakav form, pao sam u depresiju, ali znao sam da budem riješio. I onda sam pošao spavat i tokom noći i ujutro vidim brda poruka. Brate, što ti s kanalom? Znao sam da si se prodao za BlackRock. Opet si hakiran. Meanwhile, jebote, znam. Znao sam iste sekunde čim sam usro. Čak Kajus mi se javio kao, koji ti kurac radiš, frajeru? I kaj da vam kažem, budala sam, brzopleta budala, nisam pročitao,
i bit će da mi je to mi je karma. To mi je karma u guzicu za to što sam proširio srijedovni stream na 3 zagonetke i ne baš previše kontenta. Tako da ovo je vaša prilika, momci. Have a fucking go, ono, roastajte me, najlakša sam meta u ovom slučaju, jer to je ono, znaš, kak vele, fool me once, fool me twice. Ovo je sad moj službeni, jubilarni drugi put. Savladao sam to u rekordno brzom vremenu. Ovo je baš personal best za mene, ali zato što sam naučio iz iskustva. Ono što nisam naučio iz iskustva je da trebam mrtvo pročitati ko je poslao email, jer je email poslao Salvatore at Libero IT. To što znaš da je bogus website i da nije išta ispravno. I isto tako, ne znam, evo, savjetić i naputak drugima, ako vam se jave sa copyright strajkom vezano uz kanal, ako vam pošalju takav email, pogledajte ko je poslao email, jer se te stvari, ja mislim, ne dobivaju emailom. Samo što sam počadio previše jebene zaze i nisam uopće razmislio ni registrirao, nek sam instinktualno išao nemam pojma koji sam kurac htio. Tak da, ajde u pičku materinu. Ali vratio se kanal i kao što vidite, ime kanala je Dupetronik, jer iz nekog razloga mi nije dalo da preimenujem kanal nazad u Duki. Iz kojeg razloga nemam pojma. U biti to je to. Vidimo se na streamu.